Najbolji državnik kog je Srbija ikada imala, ne samo Srbija, nego i Balkan. Evo, počeću od ljudskih prava. Gay pride je postao normalna stvar. Glumci su počeli da snimaju filmove, serije, pozorišta su počela da se obnavljaju, bioskopi su počeli da se obnavljaju, autoputevi su počeli da se grade. U Srbiji nikad veće plate nisu bile, nikad bolje nismo živeli. Spoljna politika nam nikad nije bolja. Danas su školske knjige deci besplatne, prevoz u Beogradu besplatan, bazeni besplatni. Danas za prvo dete dobiješ 300.000 dinara, za drugo dete 500.000 dinara. I ja gledam šta čovek radi. Ja bi stvarno bila licemerno govno kada bih to ignorisala. Desile su mi se mnoge neke privatni problemi, on mi je bespogovorno pomogao. Ne da je demokratski predsjednik, čak možda i preteruje u slobodi koju daje. Da budemo realni i iskreni, Aleksandar Vučić je 2 puta izabrani predsjednik od strane milionskog broja građana u Srbiji. Onog momenta kada Aleksandar Vučić ode, ja se plašim da će Srbija napraviti jedan strašan korak i izdati i svoj narod, i svoju istoriju, i svoju tradiciju, i svoje Kosovo. Najbolji državnik koga je Srbija i ovaj deo Evrope ikada ima. Žao mi je što nije mogao da ima gori period da bude predsjednik i teži narod. Ja bi čak isto ovo mislila i rekla za njega čak i da on govori sve najgore za mene.